Bienvenidos a este espacio de tertulia llamado Más que un sustento o una forma de vida, donde estaremos hablando sobre una economía que sobrevive, resiste y sostiene a uno de los pueblos más antiguos de Colombia y Venezuela, que es la cultura guayú. Yo soy Elianis Bonivento, guayú y puana. Yo soy Lidiana Machado, Guayú Hinnu. Yo soy Delio Manuel Maludaza, joven Wiwa. Rawan Banukoga y Ranjdogan Guayun Jananan, ya Obehu Ingewa Mula Bashnikan Jawashka, aquí me ragan Nanduna y Vinaro Naviga Neknanunka, Nunca Sinja Unaga, Zenji Guaji, Rango Mea Merungan Shinkan Jaunukugana. Tarire hakari shat ekira hana karama waya so ho uchon waya kira hana waya tu waush kari washi wait tu wair wawara kira hana shi waya nai ai mahawa ne murut hota arire hana ya tu ya sau shian wayu ya tuma waya tu ya murut kari ruan siat wawashi ren karsao chohare wa mun wane murut pura kasain pauna tu ya shkira arapaha ho tu ya shkira wane kasa murisur nen wane wayusha apa nak wane murut muyayuri wane wayusha apa nak wane murut muri kasari chohais pura yara hana sha apa nak wane murut ya ha anas maintias na tuma hona watushi nukan wapuriro sheng wawashi ren tu ya murut kariro tu ka ura katane karero eka mauru ya no hots mai anai suara hia na tumana ayara hishi kantu murut kare ho tanai kamusi ho shayare he kware watta so na tuma chamuisa kapona tumakare watta muisa kapona suma intari huna karero mauru ya waimas tu ya kasana rata karena wayu korero asma ni pihan wane murut nai mahensia sunta pakat từ cái cắt chỗ ha cả shana mới họ nó chỉ họ này cái xe ấy khả nè xe sao chỗ ha qua cái đấy này cầm ở tên xe hạ tay ấy nè xử lý tại ta mới mau ya awana ha waste ya waya cái này rồi mà hai anh hima ade wacha hai hat squai pa wacha hai hat tu squai pas pura wawana hai hat tên xe pura wakku mà hơi hạt tình tia ayat tình hạt tình xia ta tư hao luôn nó hồ xia ho nó hồ xia quá bài nè ra này he này mình tin nè wa tư hao khá xia anas pura chỗ ha shan dai wani kasawa mun shawa baga waya kan maksain himari ho tamahayun no kirahashi kan hosma tu era kararok takare es pura warut kan es pura waya tan sinai pura wekira hoy namyo yu kalero snai hamui haten sikye tumurut karena tuma pura ni pesa hoy haten ho shia ya ha pura kohutu haten tuna ya ta kara nai no hos kamara intamuin tatu haini sao palit trong sawara hana kamuin tia ho tanawane ro cheka no subai mosne sunai tari ma kali ro cheka hani sao tumurut kali wa wat tapuna ho sha sa kapona na tuno main kali ya chou ha su wai karai na mana ra ira yu kolero pura wak kuma hoy shia ta ya tias pura anai hat ma shia ya ka werahi ho lugar ru he ho chihuahua kaya ya Delio Maludaza hamus che kwai papiaru tawara hamus che tun kwai pakar hamus che sui que tumurut kachayan mana esos fueran kuhin yuwa muy hamus kwai pa. Nosotros, el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, nosotros no tenemos chivos como los hermanos Guayú. Nosotros las gallinas, las vacas y también los cerdos. Los pastoreos de las vacas es muy constante porque allá en la Sierra Nevada hay mucho pasto y también hay mucha comunidad que depende de ello. Nosotros llegamos al potrero y traemos porque eso es Sierra Nevada hay muchos peligros porque hay mucho que está muy empinado. Todos los días hay que traerlo porque esa es la amenaza. Porque si lo dejamos un día para otro o 2 días para otro, se pueden caer, se pueden perder y ahí perdemos. Ta sa ho ha pu no nei kuchira ya ta wara kai musi ya chaya sulu no mai
nain mulia wali na yakari was nain na huitrin hatin wane pa spura narure hoin hatin sia na ima hoin hatin sia tu yan na puna hoin kali ro nai kai ho so parit chone no huita pa ho snai mai no mai nari huna kali ro ne rap tu nai ka kali myo ure si suria na tuma nari huna kali ro na tuma na ayara hishi kan na mu mio uresi tiana tuma sain tamoin jaya waya kariru wakuma hoi hatus kuat patuya wayan han wayakan na himari kariru hotama hayun ayatai han kan spura anai hatin na kuaipa na aikashi kan tuya murut kat wawayo kana houshi smata ka ora smata annet ma pa walure dia anashe wastuma Octamasia ho chi wayu mamun nai wayu mahut sai sun wayu nyale no hut wayu to no mun wayu ka no hot sen wa man tu banco ka no hot sen acceso crédito ka suma kali honda suma to fruto banco ko mo tu wa banco sta shato ga gurat ka ere chohan wa mo wanesia piama wapa wanesia piama harai poro punale chohan mo Chare ho hapi paini kitat Luis González Guayú Pushaina. Shima satrama kataragra no hotsu shane tukamana kamurut. Shasane hostuma chokhau in shawamin tu netka wapa kasha. Pokem sukhain mahutia ke hain tu murut husahin ya. Shane srik tu sumuintin wamuin no hotsu shantia. Karies tu wamura in kare. wayakan na himari karira wachahay hat kuaipa chahay han wayas pushwa tu wayu hot kali huna karirwa atushi kan spure ro kira hanai hanai naraglayu karirwa pura naik karai hanai nama naraglayu karirwa pura wakuma hin wapushwa hamun hatin siki tu yasara kar siki tu murut karirwa hamun hatin shia wamui pura ayatin hanai anai nakana hin nawayu karirwa snai hetu ya murut karirwa ni piha karso ai pirwa kashi chouhasti ya pura natuhai hatin sau hamui hatin squai pashi tahitu harai hatin narua taishia mui hatta maya nuhori hani ne na ya karanti hani watta hes pura ni mui hatin suara hetu ya murut karirwa namu chouhas Waikarang nama naraglayu karirwa naring karirwa chouhas naikai nama naraglayu karirwa pura nakumo kuat patuya aika wakar sikaya tumberut karir chouhas main waku manusia bulan ayah hanai ne ayara hanai hatin amoy na wayu karir antin katumerut karir. En esta tertulia convivimos con dos pueblos indígenas, Wiwa y Wayú. Con la opinión de Delio nos dimos cuenta que vivimos la misma realidad, ellos con la cría de ganado en su territorio y nosotros con la cría de chivos y ovejos. ¿Qué opinan ustedes respecto al tema de hoy? ¿Por qué la comunidad Wayú no es beneficiada con un programa de atención donde se le pueda brindar asesoría al momento de vender sus animales? Escríbenos a través de nuestras redes sociales, Red Comunicaciones Wayú. Este fue un producto realizado por Elianis Bonivento, Lidiana Machado, escuelantes del módulo de sonido del tercer ciclo formativo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayú, Hayariyu Farías Montiel, en la compañía de Delio Malodaza. La dirección de Eira González, una apuesta de la Red de Comunicaciones Wayú, Putchimahana, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.